Šta je zapravo nasilje? Nasilje nas obično asocira na udarac, lomljenje ili rat. Ali ono je mnogo starije i suptilnije od pukog fizičkog čina. Možda je tači da je nasilje senka koja uvek ide uz ljudske odnose. Gde god postoji potreba da nešto sačuvamo ili osvojimo, tamo se negde krije i mogućnost da posegnemo za silom. To ne mora biti pesnica. Nekad je to reč koja ponižava. Nekad je pogled koji oduzima hrabrost. Nekad je tišina kojom kažnjavamo nekoga koga volimo. Nasilje je, u svojoj srži, neutralan instrument. Ni dobro ni zlo samo po sebi, način da pomerimo granice ili ih nametnemo drugima. Postaje mračno tek kada se upotrebi protiv nečije slobode ili dostojanstva. Zbog toga je važno da ga vidimo u celini. Postoji fizičko nasilje, ali i verbalno, psihološko, simboličko, čak i ono koje je ugrađeno u same društvene sisteme. To su sve različiti jezici istog fenomena. Jezici kojima ljudi govore kada osjećaju da im je nešto ugroženo ili kada žele da vladaju nad drugima. Ono što najviše iznenađuje je da nasilju često pribegavamo nesvesno. Neko vrišti da bi ga čuli, neko manipuliše da bi imao kontrolu, neko ćuti i uskraćuje toplinu da bi kaznio. Sve to pripada istom polju, samo u različitim oblicima. Shvatiti da nasilje nije retka pojava, već deo svakodnevnih odnosa, to je prvi šok koji treba da nas probudi. Jer tek kada ga prepoznamo svuda oko sebe, možemo početi da menjamo način na koji ga koristimo ili zaustavljamo. Rađa li se nasilnik ili ga pravimo? Kada čujemo da je neko počinio strašan čin, prvo pitanje koje se nameće jeste: da li je taj čovjek rođen takav ili ga je okolina oblikovala? Ovo pitanje nije samo filozofsko. Od odgovora zavisi kako se društvo bori protiv nasilja. Istina je da svako od nas nosi u sebi kapacitet za nasilje. Biologija nam je ostavila instinkt za odbranu, hormone koji nas podižu kada smo ugroženi, nagone koji nas guraju ka tome da preživimo i zaštitimo ono što volimo. To samo po sebi ne čini nikoga zlim. To je deo prirodnog arsenala kojim štitimo svoj život. Ali taj kapacitet postaje opasan zavisno od toga gde i kako odrastamo. Porodica u kojoj vlada strah ili poniženje, društvo koje veliča moć nad drugima, okruženje koje ne poznaje granice, sve to oblikuje dete koje uči da je nasilje jedini način da dobije pažnju ili da preživi. Drugim rečima, nasilnik se ne rađa kao monstrum, on nastaje u spoju onoga što donese na svet i onoga što svet uradi njemu. Tu je još jedna zamka. Prerano etiketiranje dece kao problematične ili zle. Takva etiketa može postati samosplenjavajuće proročanstvo. Dete počinje da veruje da nema izlaza iz te uloge i često se baš tako i ponaša. Ako želimo da prekinemo ciklus, moramo naučiti da vidimo dete iza problema i da ga naučimo drugačijim oblicima snage osim sile. Jedna od najvećih grešaka odraslih je što zaboravljaju da deca nasilje prvo uče od nas, iz naših reči, naših svađa, načina na koji se ophodimo prema slabijima i strancima. Nasilnici u tom smislu nisu vanzemaljci. Oni su naša deca, naši sugrađani, naša odgovornost. Nasilje kao alat moći. Nasilje je često prikazano kao čista destrukcija, ali u svojoj suštini ono je alat. Pitanje nije samo šta je nasilje, nego u čijoj je službi. Kada je u službi ja, nasilje često postaje način da se zaštitimo ili da zadržimo nešto što smatramo svojim, sopstveno telo, ideje, ponos, teritoriju. Ponekad ono nastaje iz straha da ćemo izgubiti kontrolu ili dostojanstvo, pa deluje kao udarac unapred. U tim trenucima nasilje je često impulsivno, vođeno adrenalinom. U službi mi nasilje dobija drugo lice, postaje kolektivno. Narodi, grupe pa i porodice mogu ga koristiti da odbrane zajedničke vrednosti ili da nametnu tuđe. Ono može izgledati časno, kao borba za slobodu ili odbrana slabijih, ali i opasno, kada grupa svoj strah ili bes usmeri ka drugima koji su drugačiji. Kada je nasilje u službi tio, u ime ideala, zakona ili nečega višeg, tada ljudi često veruju da imaju moralno pravo da povrede druge. U istoriji je mnogo ratova i progona vođeno upravo idejom da nasilje služi istini ili pravdi. Ali tada se otvara najteže pitanje: ko ima pravo da tumači šta je istina? Nasilje često nosi masku pravde, samo odbrana, zaštita porodice, borba za slobodu. Takvo nasilje može biti razumljivo, ali i dalje ostavlja rane. U isto vreme nasilje ume da se prerušava, da se predstavi kao borba za dobru stvar, dok je zapravo pokrenuto strahom, potrebom za kontrolom ili osvajanjem moći. Da bismo ga razumeli, ne možemo gledati samo na čin, moramo gledati i na motiv iza njega. Ponekad je taj motiv plemenit, ali metode su pogrešne, a ponekad su i motiv i metoda pogubni,
ali ih tek kasnije prepoznamo. Kada čujemo reč nasilnik, obično zamišljamo nekoga ko podiže ruku na drugoga, ali nasilje ne mora uvek biti udarac. Ponekad dolazi tiho, bez psovki i pretnji, kao pogled, rečenica izrečena usput ili tišina koja guši. Aktivno nasilje je ono koje jasno vidimo, udarac, uvreda, pretnja, fizičko uništavanje. Tu nema mnogo dileme, osoba zna šta radi i ima nameru da povredi. Ali postoji i pasivno nasilje, suptilnije i često jednako bolno. To je kada neko odbija da pomogne dok gleda nečiju patnju, kada svesno ignoriše molbu, kada uskrati pažnju ili podršku kao vid kazne. Pasivno nasilje može biti leći na put i blokirati prolaz, odbiti da govori s partnerom danima, odbaciti dete pogledom. Nije uvek glasno, ali stvara pukotine u ljudima. Nesvesno nasilništvo je posebna priča. To je kada ne nameravamo da povredimo, ali naš ton, reč ili postupak ipak ostavljaju ranu. Možda ponavljamo ono što smo vidjeli u detinjstvu, nesvesni koliko boli nekoga drugog. Često se dešava u porodicama. Roditelj kaže nešto za tvoje dobro, a dete to doživi kao poniženje. Ili na poslu, gdje se šala na račun kolege pretvara u ponižavanje. Paradoksalno, nesvesno nasilje je često teže za lečenje od svesnog. Onaj koji je povređen ne zna uvek kako da to imenuje, a onaj koji povređuje veruje da nije kriv. Ne postoji jasna meta za bes ili izvinjenje, pa rane ostaju skrivene i vremenom rastu. Primjeri su svuda. Roditelj koji stalno kritikuje dete zbog ocena, uveren da ga motivše, kolega koji prevrće očima na tuđe ideje, prijatelj koji se javlja samo kada nešto treba, tišina partnera koja traje danima. Sve su to oblici nasilja, iako ih retko tako nazivamo. Shvatiti ovo je neprijatno, jer znači da nijedan od nas nije potpuno oslobođen nasilja. Ali upravo to otvaranje očiju može biti prvi korak da naučimo da ga prepoznamo i da zaustavimo krug u sebi i među drugima. Lica nasilnika, od manipulatora do ubice. Nasilje ne nosi uvek lice grubijana. Ponekad dolazi u odelu i s osmehom. Da bismo ga razumeli, moramo znati da nisu svi nasilnici isti. Razlikuju se po načinu, motivima i čak po ulozi koju imaju u društvu. Postoje oni koji koriste intelektualno nasilje, manipulišu rečima, informacijama i emocijama drugih ljudi. Oni ne viču i ne udaraju, ali postavljaju klopke u kojima sagovornik gubi osjećaj sigurnosti i slobode. Zatim tu je verbalno nasilje, uvrede, pretnje, ponižavanja. Ono se vidi i čuje, ali često prođe nekažnjeno jer ne ostavlja modrice na telu, već na samopouzdanju. Psihološko nasilje ide još dublje. Kontrola, izolacija, gaslighting, činjenje da žrtva posumnja u sopstveni razum. Ovo je možda najteže za dokazivanje, ali posljedice mogu biti razorne. Fizičko nasilje je najvidljivije i najlakše ga je osuditi. Udarci, mučenje, pa i ubistva. Ali ono je samo vrh ledenog brega, posljednja faza gdje reči i manipulacije više nisu dovoljne. Pored načina na koji deluju, nasilnici se razlikuju i po društvenoj ulozi. Neki čine nasilje za sebe, da bi se obogatili ili zadovoljili sopstvene nagone. Drugi ga sprovode u ime grupe, bande, političke partije, navijačke frakcije. Treći deluju u ime zakona ili Boga. Izvršitelji presuda, vojnici u ratovima, fanatici u religijskim sukobima. Zamislimo dva čoveka. Jedan je kriminalac koji maltretira i ubija radi novca, ne mareći za tuđu patnju. Drugi je krvnik koji izvršava smrtnu kaznu po nalogu države. Obojica oduzimaju život, ali njihov unutrašnji svet i motivi su različiti, kao i načini na koje društvo mora da im priđe. Kriminalac zahteva pre svega zaustavljanje i uklanjanje iz zajednice, a tek onda pokušaj rehabilitacija ako je moguć. Krvnik, s druge strane, često treba psihološku i moralnu podršku jer nosi teret tuđih odluka na sopstvenoj savesti. Zbog toga je opasno sve nasilnike trpati u isti koš. Ne možemo na isti način kazniti manipulatora na poslu, porodičnog zlostavljača i ratnog zločinca, niti možemo sve lečiti istim metodama. Shvatanje ove raznolikosti otvara vrata za pravednije zakone i humanije pristupe resocijalizaciji. Kategorizacija nasilnika. Razumevanje lica nasilja u svakodnevnom životu. Nasilje se ne pojavljuje samo u vestima ili ekstremnim situacijama. Ono se ogleda u svakom segmentu života, od porodičnih svađa, poslovnih konflikata, pa do političkih ili društvenih sukoba. Razumevanje ko koristi nasilje i kako pomaže nam da prepoznamo rizike, ali i da razvijemo strategije za smanjenje štete. Po intenzitetu i obliku. Intelektualni manipulativni nasilnici koriste reči, ideje i informacije da kontrolišu, zbune ili osramote druge.
Verbalni nasilnici povređuju direktno kroz pretnje, uvrede, vređanje ili zastrašivanje. Psihološki nasilnici manipulišu osjećanjima i emocijama, često ostavljajući dugotrajne posljedice na samopouzdanje i sigurnost drugih. Fizički nasilnici nanose telesnu štetu, od lakših povreda do teških povreda ili smrti. Ubice i ekstremni destruktivci koriste nasilje kao instrument za trajno uništenje, često sa potpunim zanemarivanjem empatije i posljedica. Po svrsi ili društvenom kontekstu, u ime sebe, deluju iz ličnih interesa, pohlepe, osvete ili moći. U ime grupe ili ideologije, nasilje je sredstvo očuvanja identiteta grupe, discipline ili ideoloških vrednosti. U ime zakona, Boga ili višeg dobra, sprovode nasilje verujući da deluju u skladu sa višim principima, pravdom ili moralnim normama. 3. Aktivno i pasivno nasilje. Aktivno nasilje, direktno delovanje koje povređuje ili kontroliše druge. Primjeri uključuju fizičke napade, verbalne pretnje ili namjerno sabotažu. Pasivno nasilje, zanemarivanje, ignorisanje ili nesvjesno povređivanje drugih kroz postupke koji ostavljaju štetu, poput izolacije, uskraćivanja informacija ili emocionalne manipulacije. Zašto je ova kategorizacija važna? Kada prepoznamo različite oblike nasilja i njihove nosioce, možemo da razlučimo intenciju i posljedicu. Razlikujemo one koji se mogu socijalizovati od onih kod kojih je rizik konstantan, bolje razumemo kako društvo, kultura i vrednosti oblikuju ponašanje. Nasilje, kao instrument, nije samo destruktivno, ono je signal, ogledalo društvenih odnosa i unutrašnjih konflikata. Prepoznavanjem lica nasilja u svim segmentima života, možemo da reagujemo mudrije, sa više razumevanja i da usmerimo energiju ka prevenciji, edukaciji i promjeni, umjesto da se bavimo samo posljedicama. Nasilje kao užitak i praznina. Postoji jedno lice nasilja o kojem se retko govori naglas, ono koje nema opravdanje ni u samoodbrani, ni u osveti, ni u pravednoj borbi. To je nasilje koje se čini zbog osjećaja užitka, moći ili olakšanja. Takvi ljudi ne napadaju zato što moraju, već zato što im sam čin pruža trenutni osjećaj nadmoći nad drugima. Osjećaj da su živi, da kontrolišu svet makar na tren. Nekima to donosi olakšanje od sopstvenog besa ili unutrašnjeg bola. Drugima adrenalin i osjećaj igre. Ovo je oblik nasilja koji posebno plaši jer se ne uklapa u priče o zaštiti ili pravdi. Takvo ponašanje često potiče iz duboke emocionalne praznine, potisnute traume ili poremećaja ličnosti, gdje osoba nasiljem pokušava da popuni unutrašnju prazninu ili utišaša sopstvenu teskobu. Opasnost je u tome što je hedonističko nasilje teško predvidjeti i još teže sprečiti. Ne zavisi od spoljnog okidača kao što su pretnja ili gubitak, već od unutrašnje gladi za osjećajem moći. Primjeri se kreću od tinejdžera koji muči slabije samo da bi se osjećao važnim, do serijskih zlostavljača ili ubica kojima sam čin donosi perverzno zadovoljstvo. Ponekad je dovoljno da osoba osjeti dosadu ili frustraciju i da nasilje postane ventil. O ovome društvo nerado govori jer ruši našu predstavu da nasilje uvek ima razlog. Ali upravo je ovo najopasniji oblik nasilja, jer ne prestaje kada nestane spoljašnja pretnja i ne može se uvek zaustaviti pregovorima ili kaznom. Razumevanje ove tamne strane ljudske psihe ne služi tome da je opravdamo, već da je prepoznamo na vreme, da naučimo da uočavamo rane znakove kod dece i mladih, da pružimo psihološku pomoć pre nego što se praznina pretvori u opasnu potrebu. Nasilje iz zadovoljstva podsjeća nas da su emocionalna praznina i osjećaj besmisla jednako društveni problem kao i siromaštvo ili kriminal. I da se protiv njih ne možemo boriti samo policijom, već i podrškom, empatijom i stvaranjem zajednica koje ljudima pružaju osjećaj pripadnosti i smisla. Može li nasilje biti isceljeno? Kada govorimo o nasilju, najčešće zamišljamo ljude u besu ili tragedije na naslovnim stranama. Ali ako nasilje posmatramo kao alat, postavlja se drugačije pitanje. Može li alat biti isceljen? Odgovor je ne. Alat je neutralan. Čekić nije kriv ako njime nekoga povredimo. Kriva je ruka koja ga je podigla i namjera koja ga je vodila. Isto važi i za nasilje. Ono je samo jedan od prirodnih ljudskih kapaciteta, sposobnost da upotrebimo silu da bismo nešto promenili. Ponekad ta sila spašava, naprotiv u samoodbrani, ponekad uništava. Dakle, ne lečimo nasilje, već ljude koji ga koriste i odnose u kojima se rađa potreba da ga koriste. Šta zapravo želimo da izlečimo?
Ne želimo da uklonimo sam kapacitet za silu, jer bi to značilo ukloniti deo naše prirode. Refleks da zaštitimo dete, da se odbranimo, da se pobunimo protiv tlačenja. Ono što pokušavamo da izlečimo su izvori zloupotrebe tog alata. Strah, stid, glad za kontrolom, osjećaj bespomoćnosti, ideologije koje opravdavaju patnju drugih. Dokle god ti izvori postoje, nasilje će uvek naći put. 3 mesta promjene. Ja, mi i to. Ja, lična svest. Čovjek koji je naučio da prepoznaje sopstveni bes i strah može da odluči da ne udari. Ako ne prepoznaje, alat reaguje umjesto njega. Mi, odnosi i društvo. Nasilni obrazci se hrane osvetom, ponižavanjem, nepravdom. Kada zajednica normalizuje ponižavanje, nasilje cveta. To, vrednosti i smisao. Nasilje je najmanje verovatno tamo gdje postoji osjećaj da život ima cenu, da postoji granica i odgovornost koja prevazilazi naš trenutni bes. Isceljenje znači da radimo na sva 3 nivoa istovremeno, ne samo na kazni, nego i na kulturi odnosa i na vrednostima koje ih podržavaju. 3. Zašto sama kazna ne pomaže? Kazna je društveni signal da je granica pređena, ali retko menja unutrašnju logiku nasilnika. Neko može odležati kaznu, a da izađe sa još više besa. Ako nismo dirnuli njegove motive i bol, samo smo ga privremeno zaustavili, a ne i promenili. To je kao da zatvorimo slavinu, ali ne popravimo puknuti bojler. 4. Nasilje kao ogledalo. Kada nasilje posmatramo kao alat, ono nam pokazuje gdje je nešto u odnosima ili sistemu već puklo, gdje postoji glad, nepravda ili osjećaj gubitka kontrole. Svaki nasilni čin, koliko god strašan bio, nosi u sebi priču o nečijem unutrašnjem ratu. To ne znači da ga opravdavamo, već da ga koristimo kao ogledalo koje nas upozorava da nešto u društvu ili u nama samima treba da se menja. Završno pitanje. Možda je najveća iluzija ljudske istorije bila verovanje da nasiljem možemo doći do konačne istine ili pravde. Ako nasilje shvatimo kao neutralan alat, shvatamo i da istina ne leži u sili kojom branimo svoje stavove, nego u razlozima zbog kojih uopšte posežemo za silom. Zato pravo isceljenje ne tražimo u borbi protiv nasilja, već u spremnosti da razumemo sebe, jedni druge i vrednosti koje nas vode. Ključna poruka, open quote, nasilje ne može biti isceljeno jer nije bolesno. Isceljujemo ljude, odnose i sisteme vrednosti koji ga koriste kao štap kada izgube drugi jezik. Hvala što ste ostali do kraja. Ako želite da nastavite ovo putovanje i istražite još tema, pogledajte ostale priloge na kanalu. Pretplatite se i uključite obaveštenja da biste bili uz nas i u sljedećim razgovorima. Vidimo se uskoro.